Pan o'n i'n blentyn, roedd mam bob amser yn gwneud yn siŵr bod gen i eli hael ymlaen, a phan oedd ymhlant i'n i air, o'n i'n ei gwylltio nhw yn gyson drwy atgoffa i ddefnyddio eli hael ac i wisgo het. Pan ges i los cael ydyn, rydyn ni gyd wedi bod yna, a dwi'n siŵr bod llawer ohonom wedi llosgi tipyn bach tra'n bod ni mas yn canfasio strydoedd Cymru am oriau dros yr wythnosau diwetha. Byddwn ni, fel llawer o bobl dwi'n siŵr, yn ei ddiystyru fel rhywbeth anifer a diflas yn unig a jyst yn rybydd bach i fod yn fwy gofalus yn yr hael y tro nesaf. Ond nid rhywbeth bach diflas ac anifer mwyn niwed croen gan yr hael mewn gwirionedd. Out of the 4 UK nations, Wales has the highest rates of skin cancer, and we now, all of us, have a 1 in 5 chance of developing it during our lives. Although skin cancer is treatable and the survival rate is very high and improving, over 2,000 people will still die each year across the UK. That's more than 6 people every day. I would argue that we need a better focus on prevention. Because exposure to the sun is the primary cause, most skin cancers are completely preventable. Education will go a long way towards reducing skin cancer rates. But awareness and understanding are not the only challenges we face, of course. The cost of living crisis pushed up the prices of all household essentials, including sun protection. Even those who do purchase sunscreen, concerns over costs may be encouraging them to use less, therefore, than they should. Mae rhai banciau bwyd hyd yn oed wedi dechrau cynnwys eli hael fel eitem y maen nhw'n ei ddarparu. Mae'r Llywodraeth yn gwbl briodol wedi buddsoddi mewn gwella mynediad at gynnyrch mislif mewn ysgolion. Felly hoffwn o bod a yw'r Llywodraeth wedi meddwl ac ymchwilio i ddichanoldeb darparu eli hael effeithiol o ansawdd uchel i ysgolion. Mae hwnna'n fater o'r pwys mwyaf. Rhaid i ni weld hyn drwy lens llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Rhaid i ni roi'r sylw difrifol iddo y mae'n ei heiddi.